Sarot ako, dinangaan takan. Purul inaw, itong sarap. Kanakatongo, haro ison lihon. Haro son lihon, no kitang balut. Yesus kasasalit, orowaw mamululi. Ay sokoy, irat sinunod. Kadaan ko to, Jesus na solihon. Haroson dito, no kitang balon. Jesus ka sa salito, ay sokoy, iwan, sinunod. Kadaan ko to, Jesus na solihon. Ay sokoy, iwan, sinunod. Kadaan ko to, Jesus na solihon. Kadaan ko to, solihon. Kanong misi sa taka di isong sambayan. Di isong kerjaan sorga, kung sikaw do insan pakagu da tadaw do bayno. Katilong busi hay da maya di tikay sisan dat kasuabon, isuang kasambayangan it. May nakasari anu ay hay sa kadung kisombot. Korikot iti piramutan dahay, polutan, may dahdat ang sana na payahay nga miloh dat magyuhup, tumungag, Jesus. Amen. Senang kesuabon kumadati di insanan. Puji Tuhan tu miampai dot lisi kinarahingan. Baynoh na po nga sangim pasih tako po. Atumbaya anak udot unsikaw tako mantad dot pangahakan na kinarahingan di kosodop hali piad haro hikantohit asanongon nipi haro hiit aruro latang karyus mamirad-mirad haro hiit aruro laliod yelo da mintong di nasalam modop kando nga puji Tuhan tu ina po hiti tahak kinarahingan da bubos agayo kumadati iti pinuhobo nga paingolos po dati. Kaswabon na po baynohom ay montok dahay di mandadandadet tabar mantadet rumah sakit montokit tapak dahay numan gentay botiri ay di kapailan di rumah sakit tok iya ti pamakam kapurimanan iti muhatuhot ginawad kukura na madisya di ka magi susuai pa isuanggot ay pamuhandaman kukura na madisya paingkuro piya nga pasanongan na paginawad mandadat paingkuro hot ay kinasunsudan ikalansanan dat pasanong ikantar ito ay si kapailan nagisumbay no. Okay. Harapan dati dat sumanang ila siaran nila iya ti nakaantohot lain dahit iti intan kuno padalot test dot kasikapon lat internetom koriko tibadad kalau bihopod Mbps kumano po nga koy iti kadalat lain lat tilo mo kay kaswabon po bayno nga isa kagu panambarasan datid olumis hinggo dot minangigita tulo dot
tinandasan. Isay na dati na kumbalat numan tandasay do hiti. Kumbal kayo ko tinandasan dat gisombot amu ko nanay mayaan. O so saraw kun po gisombot apat na po dami sa taunom. Yodit ay so pokapiyahit pinonondos dohod it gisombot napanganakan ko piyo ko. Bobos-bobosom kombal nun atandasan da it kontut lah. Pobasan nun dit maginaur nun tantut tatulun ki. Nga isiyo ka kobasan dit miya gali dit. Isiyo tandasan na mongantut. Ay so pakapwedho kinombalan dat ay kinantakan dat natandasan. Ay haro pa ma. Haro. Nga ay di ngan imbulay rin aasanongot komoyon. Haro. Nga suway mo titi atandasan eh. Sayra na pod atandasan to ko nga. Iti na pagya kamon dat atandasan iti nga mongigit dat komoyon dat okon ko iya nga iya ano iya komo iya ot okon ko iya ay minomonsoy nga iya ot atandasan iya ot patumpolihan. Iya diri bagi. Tok amo ti oy aosonong. Okon ko iya amomonsoy nga iya ot boroson da tulun. Ano mo ti aramay ti digi. Tumbay ano kud harahi da kayo hudat pengalaman paing kukura kamuan dat atandasan. Nga to kayo asusa kapiray ti atandasan mo. Tu sakira na pod okon ko iya at pinapawon sa edit kantakan idi. Paing kukura pia tulun dat gisombo apasa akabangot monondos dedid mimboras nga ay so it ay mongigit dot ay katapatan kumadit kinantakan. Miagal bagyad dit kuribo idurian. Bobos no pia mamoli sa kidurian. Sayra na pod monsok maginaur milalisokon. Kain talang ikasarid hinggahit pentapot. Miagal na pod main takro. Korikot tahirig galanggang sampapingit ibola nga sebenarnya masuk nga out kadit ipasukan dihiri sapon ako. Wah, tidak pala kan di sampaping. May kagu service. Koro tuway dahiri dialog kagu. Nah, ki katarangan idi tinu kan. Katarangan det masuk mo tidak tinu di kan. Jadi itino pa kamoyon dat ay atandasan nga miagalidit orwo lida ginawa dati nga inapay ponon da sa tulun idi nga ay kano momolisokot katapatan hingga hipoin tepot isuangga kantakan idi. Kayong bulay kasari katapatan idi kebenaran. Kasala katit atandasan. Sekira na pod isuang dot dong pemagunan nga agayo himatin dot kontak kitit atandasan gi. Atandasan no bohit sekira ino po case di nga oy gitando mo miagal ko makamah lah. Hali piah dot apoin okon ko poin salah itulun nga didapati bersalah. Atandasan marit digi. Iri ni kamu na difitnah idi bo. Okon piya ka iyaw. Sekira na pod i flora natandasan ni siyo. May na di o dilo dahilod. Nda akon ko isiyot minumon sa edit pasalahan. May na di o dilo nga
mantad ko kinapintaro do paguam. Painsala di siya. Kamun po nga natandasan. Ini kamun natandasan mo rito di. Kaduso kati monondos. Kadi kago. Saira na po oritan iti monondos nga miagalidit duso himo titigi. Tingkuro mari duso ko nuno. Kamuin po nga bersaksi dusta managad miagalidit. Jadi sama ada monondos teko atandasan nga monondos borosan to kono po duso lagi. Tu ya milo na komondo duso hiri. Mangudut ko po momonsay ko pod uwo kondot oing gorit. Ikaw mo na malayod kejam nagyari itu di. Bersaksi dusta. Ya, saksi dusta. May dati intangan isuang dot Matius 5 ayat 11. Kalumaag. Kalumaag ko no? Sekirad mantad ko iyo kayo na po nga nugyati dicelah ay. Dicelah om inggoriton. Om nagi kumado kayo potondoson dot oinsana ni karaton. Kalumag ko no sekirad mantad doho iyo kayo na po nga dicelah om inggoriton om kumado kayo potondoson dot oinsana ni karaton. Bayino na po nga ay iti na po kantakan dot pamagunan dati boroson na po dati hitid Malaysia nga isoot partikayan dati karay titi vaksin. Ina po dihit nung odoruman nga pabanaron di dot may suang di hinggo-hinggohot bangunan. Kabanar. Nga ina po dit amu nung odoruman nga amu. Ianuan to kana ti situasi dat tu alasu ti situasi ti bo, situasi yang hangat. Anuan to kad ikapagalan ni lohod eh. Jadi ino po dihit ay ano nga daruman nga adi pabanaron na sumuang ki. Suway ka iri kakitanan no po di nga ino po di amu no nga daruman nga yolo nagidihit patandasan dat ay mangigiti di sakit. Lebih kurang ya di wah. Nakura tu apa banaran tu paginda sian gya. Yolo di apa banaran dat kasagaan da sumuang tu podasian dat mangigit yolo di panasakit. Nga atau po takopya gadudu hiri nga mangigit bo. Ino daruman iamu nga mangigit gaduo hiri. Nga kotood. No kadidla. Kotood ko no, tu kalumag ko no. Iyo kayo di ngay patandasan ka. Kamu soot panahak datid semangat kumadit ano nga daruman dat ay takoy kada ako kukuha ay iyo kayo tu niko hirihi katapatan o insanan to kano pati nga ijen nga panasakit tidak semestinya COVID po dom siya sakit to katid igitan to kay kumatulon da suway hari mangkuit miagali takot to ko ilan suway pun di
panah sakit tadusa. Tumanud dapat di panambarasan dot imo nomborosot seminar podom 5 tahun ahandaman kunut itit saya rakarai ti lokomoyon dot Matius 5 ayat 11. Saya rak nepot timpu da sumanu nga iti napondot iti kaisisan da hugama da iti pemagunan manendo pengkakato. Jadi moni kidnapot ti tulun som pemagunan nga iso no ay ponanudan. Iso no ka. Atak padadi kari kata hilolo nga milahi bod it imulayan takuri bagi. Jadi sayra na pundod iso nanda kaundarangan da som pemagunan o insanan na pohugama nga misiso da hirid iso na tadaw kaundarangan. Tidak kira dat Kristian tay ko nunu na pohugama nga momogampi dat iso na tadaw. Sebagai pananu da Adventist, imo mogampi da hari Sabtu, iati kadaw nga oy gitan dat tumanud alap dat may tanu didit iso na tadaw da kaundarangan. Jadi iso ot paguhatan nakuroh tu momogampi tokot ti tadaw Sabat. Kakuaan na po nga iso na pintariningan dati dat orikot na po papakaisisan da hugama iiso na tadaw nga iati na po dahom o girot tokot mangigititit hari Sabat. Iri-hiri bo. Kada toko kukuaid hari Sabat tidak boleh membeli kah? Hari Sabat tidak boleh main bola. Hari Sabat kada toko ongoy pimpanau, kada mongoy enjoy nga sumambayang toko. Hari Sabat tidak boleh kerja. Tomodon na po kapiadi nga sayrad ori ko ti sangadaw dot potontuon na pemagunan iati na po nga nakatarining to kono ti hari Sabat. Paingigit to kono. Sakira na po di timpudon dahom mi boyo-boyo takot ti hari Sabat orikot nanday pakaisisan da hugama nga mi boyo-boyo takot di no bas to kono. Ayso no hot ayso no piswayan di ti hari Sabat tadaw da suway. No bas. Ya di mari Ombal kopi agi sakira na pod bas to kono misway mo tiri. Sakira na pod ay ogompi nunatit iti tulandat monikid Sabat mundorong ko nuno pohit o puri mananud apoy ngon tokot puwonsoyanud hari Sabat nga tingkadan nu monopot ko monotos ko mangigititit hari Sabat sayrat ori ko ta hari Sabat nga iti pihat kakikitanan iti talun nga poin susuay na rin puri manano o kon ko miagali tadaw ko ubasan umbalay pa ikapi momogampi. Ato kono po kapuriman dati adim komono po nga ina po hipo mogampi no di hari Sabat nga apo ko rikot. Oposik ko kaswabon nga apuriman anud tadaw na po di nga hari Sabat. Iyo di na po kapurimanan dati bagid iyo ho nga agaya na panungkuyaan ko ay ogampi to kono hari Sabat. Oposik kono po hom miagal di tadaw kaubasan gisam makasalo nga ikamoy karaja kamon po nga akay ogampi da hari Sabat. Jadi iri no kakuaan dat nakuroh tu momogampi tokot ti hari Sabat. Insan tadaw do sumanu iati no po nga man toko sansagay do momogampi do tadaw do suway ko iti hari Sabat. Jadi iri no ino po dihit nukuro dito, kenapa tidak boleh membeli kah? Kenapa tidak boleh main game hari Sabat? Kenapa tidak boleh gumo na po hibahitan datid nukuro tu boleh iati iri na pada nga momonsay datid kapuriman tokod iti no pa hari Sabat nga
tepot kopi da hari Sabat. Oh kani ka mangudi pendatiri. Nga kau basan ugi adatin ieu di wah. It anga manja to kagati bagi. Sairana pun dan orikot kepiahit pokoi si sanda huga madinga nununan dahat ketutukan dati. Mantad ko iati nohi mangigiti titulandat ik paingontok monotos toko dat moy agal paingontok kipenuhan kinorohingan gompion dati hari Sabat nu kando diulo insanan na pohit, kantakan-kantakan na pumugunan, insanan na pohit karaton, insanan na po kainggoritan, pondoritaan, tusung, di kaimbulay, ilo pia bencana alam po kaimbulay, isain na patandasan. Iyati. Iyolo nohot, iyolo kakuaan iti, iyolo kakuaan dat haroh iti, niagalit itu, iyolo po ato manud ka. O silih tokondo dat patandasan nunu na pohi karatan dat haroh nga iya na po na patandasan. Tu kagi apa yung hunong dilo. Megal na ti vaksin mo. Mantad ko amonori mo ngay tulun do jarum. Ina po day masalah nga. Inday amonori mo hot patandasan. Lebih kurang iya dilah. Mantad ko kimia galiti. Uli sebabot apa nakarikot 80% at na Jerman. Jadi atau kadi milad moid fasa ketiga, fasa keempat. Nah, iya diri. Iya diri. Jadi ino po di patandasan tidak boleh ka nga itanong ngadaruman. Dalan gada kod amay pakidarumom gawidit atau kok milad semua nga fasa ketiga, fasa keempat ka. Jadi antakan dot sairat ori kata kemondat pakai sisan hugama nga iya dinori. Mantad ko iya pananudat Seven Adventist it tumilombu somomogompi itit hari Sabat amay gabung it tadaw da kondarangan da potentuan da pumugunan sontob na punda dikantakan-kantakan ngay nga iya na patandasan ay dagad akon ko iyolod agelo may among ka. Jadi kada to kono kasusay dat no kuro di ti hari Sabat tu poing ka iti na timpu dati dat ay minta rining to kono tid. Minta rining to kono mangigiti titulan dat. Akon ka harot tamodon da suway di. Nga iti nakapiyahot isoot pinsing umbalan dati dat moid insan tadaw do sumanu orikot na pati kamuan dat pokoy sisan da hugama. Ang girot ako naman tad damang kita tulan dati. Puji Tuhan. Ano di haro imo borosot lumanggar pati dondohom orikot po kapirihom. Mangigit tagid hari Sabat ka. Say no ko ilod hari itu digi haro ka. Ihong ako sor tu saira na po dondom monot tas ta mangigit tilot ila hari Sabat nga miagal di ay iduan ta kadilaw kon mo dirian isio miagal di
bobot tadi lagi i semua kanga ieu di akot tulud ok kita